Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ini ilang benar, nagal yang keteram kerja, awalnya bat COVID-19. Kes kibat teman mentagasi harap tarik wabar arhajar aku hadu sibeji kilo live punya lagi ni live punya East Coast Hills Arfu Live pada ini ki Arfu Live kendai di nako BSF nako Armed Forces but kat na giveaway South Garo Hills, Iway, North Garo Hills, Iway, West Garo Hills, Shippo, Riboy District, Iway, East Ginger Hills, Iway. Ki active cases, baru film lang hadu mentah kilau, Ndres pa San Pundre. Pada ini kis Ndres pa San Pundre. South Park Sabusan they have East Coast Hills but lagi ni South Park Sabusan Aspak new di way night new di BSF but new way di Armed Forces West Coast Hills live South West Coast Hills way Riboy night live West Ginger Hills Rio, East Ginger Hills, Rio, West Garo Hills, Hafu R, Southwest Garo Hills R, South Garo Hills Lai, East Garo Hills Ndan, North Garo Hills Sun. Ikis kibarikawa mentah si kilong nyo. Pada kini nyo East Coast Hills Line, West Coast Hills R, East Ginger Hills Iway, but Riboy District Iway. Baru kita nak Iway. Baru kita berkawan. Hadu bentar, lakoi hadu Sanspa kat nyo, pati kelak no kinau mre. Kisampun kiba ni faktas hadu bentar kesini. Arbaje kelum lang baro kilong safu hajar rafsam kibates negatif hadu mene arbaje kilong safu hajar ndespa katway kikis ki bangidang ap ya ki result hadu menta arbaje kilong kumba aspa ndai sa buat diberi berus kok jelas hadu menta arbaje menski gilong arfunyo hajar aspa ndai po new cases 37 your like new East Coast Hills Arfunai lakini Arfunai iway ide positive case to make contact positive contact as apa punya sebut iway ide positive contact jong iway ni Negram staff iway ide CBI inspector ide civil hospital contacts di returnees napo Karnataka bat Assam iway ni positive contact jong iway ni balaw positive seperti punya sebut line ide Negrams contact ide Armed Forces ide returnees napo Assam Hyundai di BSF
but iba ilok jang iba ni ki doktor iba pulih apa Nazar Hospital. The South Garo Hills iba they bawan apa Mahendraganj. North Garo Hills iba they ambulance driver apa Kharkutta PHC. West Garo Hills Shipong iba BSF. Ribhoi iba idai bawan Assam. East Janta Hills iba idai bawan apa Assam. Ayun kung bagpaw mo sa opportunity is having the hospital naging sebab skill kita ni dengan resmi. Mengenai isi ketika sebelum hospital dalam ini, don't we numpang di dalam apa Woodland Hospital berstabil di timlang bantu ini apa ICU. Jadi haman transfer ke civil hospital kerana menjauhkan COVID ICU. Di tai ba Woodland bagi attendant kita dalam hospital kontes. Tai numpang ini transfer COVID menin napa Woodland ini di depan hospital. Menu di transfer. Transfer from Woodland to Civil Hospital. Kita attendant juli dong positif kan. Tengi tes lang yang attendant di dalam hospital. Ini kirim cepat. Ini lagi apa kalau ini kita. Di rayon dan negeri. Kini kita giba dalam kontak begitu dalam staff nurse dan giba ilet siapa negeri ilet up nombang mau lain kita kini dia kontak orang si lain ni macam lain ngomong orang ai kerteng tahu pun ini nama orang nombang Yang lain apa? kaya ka bagi orang pun negeri sekarang pun ni ba hindi bagi orang negeri mau kini kita bagi you kita kontak kita let pun negeri long wan kira kini orang pun di bayi kita tu yang kita tahu ni bayi kedua yang kita tiba train pun negeri Sabah kini high risk contact dengan positive case punya ni. Tahu. Mentah kini kita orang pun negeri sebab kamu nak limited tangi ke auto ward. Dia kata nama nak kawan mentah, nama ni apa ni report negeri. Nama ada mentah negeri tangi ada. The services from negeri saya. Kamu tanya tahu auto ward, kamu kampat ni, kiwi ke lagi, tampil. Nah, civil biar kalau buat apa tak sih? Civil kita itu way to numpang buat armut yang akan datang. Ni lain juga juga kemai nama kita itu buat transfer ke Woodland. Udah biar buat kemai kadang-kadang dekat umum. Ibu beri attendant di belakang depan tu, apa ICU, ibu beri attendant jauh ni buat depan apa Woodland. Kemudian kita bayar nak Woodland rak sport civil. Ni bayar Woodland kira sebelum ke port kita Fasuman apa Woodland kita kesaring case. Dia nak test kila positif. Siapa kita dalam kam negara yang ICU services. Kita nak berapa Woodland ICU nama kita screen kita tahu. Kita nak ke special ICU nama kita COVID. Kadang-kadang kita refer civil. Kalau refer civil boleh. Nilatin tu berapa ni dia positif. Kita test pada ini attendant bukan lagi. Kita ini positif. Nomor ni kita ada don apa Woodland. Kaya dong kita ada tu hospital kat ni tu ka ward ko Woodland ni ni beriu. Ini idan apa kayu ni? Idan apa apa isolation. Yang nama idan kam ICU, hamra ICU. Oh, di itu di patient telah segregate, sebentar di haban few begitu dia tu ICU. Itu pun ada yang hospital tu ni. Dan nendrai ada kuno ada sebut. Sementara semua bakal infected tu kita tahu. Tiket close itu sisi asing kita begini kita play. Ndai ke hospital nak boleh beli. Bang tu mentah. Ini lockdown doktor beli nasihat tak? Ini silong tang lebih dua. Ini bawa buat ini doktor. Ndai besar bola seret, besar apa lengkap. Itasi ilong positif. Idan itasi iru nama idan symptom. Kadang-kadang itas ilak nama positif. Untuk pati bione. Itu ibarat siwan na siapa ini, na siapa.